Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi klip i kao što možete da vidite kupio sam dva nova bicycle špile. Jedan je Bicycle Ghost, a drugi je Bicycle Dragon Back koji ćemo danas otvarati. Tako da ćemo ovaj da sklonimo sa strane. Ovdje imam i svoj prvi špil koji ima već jedno 3 do 4 mjeseca i jako je star, pa će nam služiti da ga uporedimo sa novim. Bicycle špil, znači špil karata dolazi u naravno najlonskoj foliji koju ćemo da skinemo. I ono što se nalazi na licu kutije je naravno bicycle natpis, od kad postoje bicycle karta, znači 1885. Ovaj dizajn vezan za ovaj špil i naravno naziv Dragon Back. Znači to se nalazi na licu ove kutije. Sa ove strane vidite ima neka 4 kao lista, isto neka dekoracija, njihov sajt i još jedan natpis. Sa ove strane da je proizvedeno u Americi, opet ovaj dizajn. I ovo je druga serija, ja mislim, Air Crash and Finish. Prva serija je bila, ne mogu sada se sjetiti tačno, ali mislim da je ovo druga serija. Ono zbog čega je ovaj špil po meni jedan od lepših špilova jeste zbog njegove naravno pozadine koja je stvarno odlična. Znači ovdje možete da vidite kako to izgleda i ovdje imamo naravno njihov stiker i njihovu nalepnicu, što znači da je špil nov. Pozadi na ovom zadnjem delu imate da je proizvedeno od strane United States Card Company-a, kada je proizvedeno i tako neke stvari koje nas sada ne zanimaju. Sad ćemo da ga otvorimo. Pa da vidimo, kao što vidite, ovo je moj prvi utisak o ovom špilu. Da. Čim sam izvadio špil iz kutije, odmah sam osjetio kvalitet, koliko je u stvari dobar. Uz njega ide šta, naravno uvijek prva dva džokera, dva različita džokera. Naravno Cats Pick koji je uvijek dizajniran drugačije, u ovom slučaju kao kod standard špilova. Posljednja karta isto od strane Bicycle i još jedna njihova ad karta koja je isto lepo uređena. Znači to nam sad neće trebati. Pa da vidimo. Znači sa prednje strane Bicycle karte izgledaju kao obične. Znači kao običan standard deck. Evo, kao što možete da vidite, čini mi se da ima mali dizajn na žandaru, dami i kralju. I naravno isto. Sad zbog čega je ovaj špil tako poseban jeste zbog povećine koja stvarno izgleda fenomenalno. Pa ajde dozvamo nju malo da pogledamo. Evo, čisto da vam približim kako to dobro izgleda. Volim ove špilove zato što kad ih gledate iz daljine oni izgledaju tako jednostavno, a što ih više i bliže gledate, primetite kako možete da gledate u ovu poveđenu sat vremena i da uvijek nalazite neke nove stvari. Pa da vidimo malo kako izgleda špil u rukama i kako služi, što bi se reklo, za magične trikove. Naravno svaki novi špil trebate prvo
da razbijete, evo, ne ide, znači malo je tvrđi. Morate par puta da uradite ovo, da bi ga lepo razbili, kao patiku kad kupite morate da je razgazite. Znači špil je odličan, one-handed fan ili ti lepeza, znači super. Pod rukom je stvarno fenomenalan. Da vidimo. Stvarno je odličan. Eto tako. To bi bilo to za danas. Nadam se da vam se svidio klip, svi mi preporučio da ga kupite. Ono je što je razlika između ovog špila i ovog, evo pogledajte samo boju. Koliko na ovom špilu ima prljavštine i na primjer kada hoću da uradim lepezu sa ovim špilom, pogledajte kako to dobro izgleda. A kada hoću da uradim sa zastarjelim špilom, vidite razliku kako su slepljene karte i kako ne mogu lepo da se razdave, ali opet s ovim špilom se lakše ovako meša, zato što je on već korišćen dosta i da kažem razgažen. To bi bilo to. Ako vam se svidio klip, ostavite like ili komentar. Sutra ćemo raditi otvaranje ovog novog Ghost špila. Stvarno mi se sviđa ovaj špil i ako hoćete da znate gdje sam ga kupio ili gdje imate da kupite, to će biti na mojoj Facebook stranici, tako da možete da odete tamo da pogledate, a ja ću link od nje ostaviti u opisu. Hvala i doviđenja.